mugabo rero uyu mujama aho shinguyu ugenda muzi umujene wabwiye mukimuzana atuye hinge hano zitatu raba umujana araburi bagasarisha sana ndabi none tugire no kino shikikuba none ni gitumukura ngavutse none ugenga dufare mu imoto cyangwa tumufatire bajaje ndi moto ninga bajaje mani razimba oya bari yazimba bari abasirikare muri hajya muri kagabora akagwinyuma turamuteye kamba ngire gufatira imoto uyu mutipe ndaga copa ntarekura mani ndabi ntarekura bireza rero ikintu kihari tumuronderera imoto n'izimbutse ntarekura ndaga turonderera imoto hinge turaba ho reka turinde imoto kuko kandi tusha kumutima ryama neza yo kunjyama mara ya genda babwiye akaza kumbira inyuma arasarisha mucyo mwira mani ntunapike ko mani nge turabe mana kamuze umutipe yabuze sana motari ushaka kudutwarira uyu muntu nizonyeza mu kanyosha yaborewe nanga oya man demire n'umutahe wapi igihumbi aramudutwarira mfate ngaho kuboko mani kurewa motari dufashe shinge kushaje hasi mbona ko Ndio pati sakoshi, ndio shiri sakoshi. Motari, yo, kubani kwa wale warenga. Nakaterura naho natempereje. Asha. None mufashe. Bantu fata banga mukure. Banga mukure kwanza. Girenya kimoto we. Ni motira kuicha. Ayumbize bunye ni mota. Ndagonze. Unaninyonga gute? Genda ufate n'impanda ndabandana. Bamudikamba. Mubo. Tubohanye twese turi babiri. Yego vrema uvuze kandi nawe yashuka. Kandi ugumye. Babohe. Promotion gira. Ayari tuze muri village. Oya tuzo kwa matuja promotion muri village. Ndabona no hano. Village bamuyegeje kuri ya makomedi. Twara abagenzi. Bahumye ikashanda mu batatu. Oya yadufashe. Fasha mwegera. Nje kubafasha. Mwegera urezariya. Nje kubafasha. Urezariya. Muri village. Muri village na hambere ba. Na mbere hamugize uko. None muri village. Biyogo bamuhaye kwe. Akajya kweli kakwenda haki. Chupa moja tu ndio inatuma na kuwa goshari bayama. Shakiti yamuha amabrage amara yari. None reka gusara guti. Oya no kuri muri village promotion yaho ni ya mbere. Umushikire mahoro no Umuntu kuri umviriza. Motari. Umuyenga yewe njorage. Kubera je n'umusi byambanye bisanga. Ejo ndakubonye zo gutera ya convocation kugira tushika ngaha nyene mu amacupa yabiri primusi Umuntu genda mundishere mugamba. umwe afise zivundije cyarayo hariya yakatikiyeyo turabe kwanza turabe kana katene ku mukopo ntayavunje mu mpere insubiza igihumbi reka nimuhera gusubiza igihumbi Wakina jombe piseri bona. juranze hano nkorera bazariya kuri nzira nkorera genda kwanza ndakuyatora niho menya kwa mushikaye neza nibyo nibyo genda ya wewe rero nishakwambia wewe atuka kamoja nyo natunokuwa vile nino samatari wo sha nabi nukuri village ya mbere kuri promotion sister village ya mbere sisiraye yazi none uwaza wese aho yamane ndene ntore mu bwo ubusiga ubunzo butwarayo muri village na hambere mablack mwe umesha amara man mugaza timene mutahe mutahe kuma pefu mwe bumeje turi muri village kwanza ngaha kwanza ndiko ndahumura nabi anye ndiko ndahumura nabi wabonye nayo ni sister wanje ungaza kwanza ngaha akabare kuri uyu munsi